Inibingelele nginamukele kuyona i-channel igama uNqoba Dlamini also known by the name of DJ Chef the Soul. Uma umusha kuyona i-channel ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe. Lana-ke nginiphathele udaba oluthinta-ke amalungu akhona laphayana-ke emphakathini-ke waku-Ward 29 endaweni yaseMachibini ngaphansi-ke kukamasipala wakhona lapha eJozini, la kuthiwa khona-ke avuke indlubana-ke avala-ke nomgwaqo-ke amalungu omphakathi-ke laphayana-ke edolobheni-ke la khona lapha eJozini-ke phakathi kwayo iJozini nomkhuze. Bekhala-ke ngesimo-ke sokungatholakali-ke kwamanzi-ke. Amanye-ke amalunga angafisanga nokudalulwa-ke kwamagama awo athena-ke sekuphele iminyaka elinganiselwa kwemihlanu amanzi laphana-ke engatholakali ngoba kuye kwatholakala nokuthi-ke ikhansela-ke elalikhona noma-ke ngesikhathi sekuvotelwa-ke ukhetho lolu lwamakhansela nalo ikhansela lelo elikhethiweyo-ke lalikhankasa ngako ukuthi-ke lizoletha-ke intuthuko-ke ngamanzi-ke akhona laphayana-ke endaweni-ke noma emphakathini-ke, kodwa lokhu awasaboni kwalona ikhansela lelo kade baligcina-ke. Uma-ke amalungu ebuza ukuthi kungani wona-ke ehlupheke kangaka kodwa-ke ebe akhelene nedamu-ke elikhulu kangaka, izimpendulo azitholakali nanoma ikanjani-ke ngenxa yokuthi-ke abekho-ke okufanele-ke babaphendule-ke ngoba ngaso sonke isikhathi ama-leaders lawa ayabaleka ashona ngapha nangapha, kodwa ngale kwalokho ngenza kwethu ake sizwe nina-ke ukuphawula kwenu ngalo lolu daba kuyona-ke i-comment section. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe. Danko.